Pausada Yumpum Ujbamar Ubapau Kara update Togjari. Manipur Technical University the criteria Sudaba BC. Manipur Lakan Hafsan Kipagi Wato Guarapane. Status Gitapa Fangdan Ladiva, Naha Skill Development Amati Technical Giwaiba. My Masin Kanglun Nintin of Feed Education Sector Asoba Ahoba Malak Lagani Aina. Miamna Tazanamba do qualify with our VC absent of Manipur. Technical University MTU Asileka Tanan of Honabatong Asida. Contingent view, I don't all Manipur Muslim students organization AMSO state cake governor da Charolama Pisin the Wakat Cray. Government Polytechnic the Technical Education Department da Deputation Utilization the Deputy Director Roina Ladiba. Mioyasan Sahitaragi Academic Contribution Amafi Ibasi Lana Ajan Bane. Academic Contribution Ama Ibasi Research Paper Kia Yamna Fonki, Larik Kia Yamna Fonki. Seminar at conference the paper Kia Yamna Photography Amade Magi Makada Mai Fakna PhD scholar Kia Yamna Kaito Kibano Ibaki membership Waiba Asina. How Kibazulai Taragani found the Tokiba UGC Regulation 7.3 section Gimatungina. Distinguished academician Amani Ivayabagi Masagaude. Distinguished academician Amani Harabadi research paper Kia Yamna Fonkiba Larikia Yamna Fonkibano Loinana. Seminar Natrana conferencing the paper Kia Yamna Photokibano. Loidana PhD Kai Kia Yamna Lamjing Kibano Ibadalep Karbane. Dr. Bhavesor Tongbram Asi UGC section 7.3 clause 1 fulfill Oi Ainalawayade. Technical Education Department the Tongan Ba Tautang Kia Yaduna. Sahitaragi experience lady Arib Osasi Professor Amagi Thakta Laitre. Lecturer selection grade Amagi Thakta Kak Lady Osa Amabo. Lemjaninga Uruba Amatangaraba Technical Education Amagi Pichi Yuna absent Kipabasi, Tungda our generation asking my Kunaibo. Yet had we Madi Amam Balambi the Lamjing Arabalinga as in Honabani Haina Amso Amadi. Laibak Miam Nalawe. Nagalamrum the MT Yogi Authority Amadi Basin and local care assistant professor Gi short list interview on Kipabasi Lamda Masigi on the Labak Tivane. At home the revoked Outrapati MTU administration blocks shut down Togane. MTU gives in a gamble land lumching to the Satariba, Aran Batosel Kiasi Manipurge, Governor Amadileka Nasidaki with Tari Nikiman to Suntok Pirkani, Aina, Amso Amadilebak Miam the Taza Patamlagle. Madiksa Daba, Arar Sudaba, Mui Amana MTU gives you in a Kankipasi, Kunai, Asigitungi Mirol Bonam Tanaba Honabane. Madamasina Bis in Ariba, Dr. Bhavesor Tongbram, Amso of Voiko Topago in an Tarit Nipoki Manunda. Moral ground from Tadoka Dabani, Loina Lenga Asina, Ambukan Kunde Yings, not Lebak Iran talked on a Basin Bio. Paring Chumba Education Kanglot Amalena Marilenapa, Lenga Kipuning since Zabaga Loina Manipurge. Governor, Sub Minister, Education Minister Amadi, and Technical Education Commissioner Da. Nasi Aibaserol Taduna Aswabising Chum talk to Niam Chumna, BC Apnada Bataxan K. Atopapau, Amadana, January Kungataruk Fabuda, BJP, Ahan Batankaki Oina, Mirep Karagi Mink Lautokadore. State Assembly give February Kuntarit Amsum Mars home the Tankakani Tokna Fang Tokadoriba, Mikalasida, rolling BJP, Bharatiya Janata Party, Mirepsing Lauto Pagi. Mangwana Minister and Beren Singasu, Nasi New Delicate in Palta Dokre. BJP January Kuntaruk Pawada, Hanbat Tankaki and Mirepsing Mamit Autograbaya Ire. Iranometes Minister Bangloda, BJP, National Leaders in Yauna BJP ticket committee me from Pangtoke. Mifamatul Matung Party election in Charles Manipur, Bobian Rajada. BJP Manipur Party's President S. Hara Devi, Amsu Minister, Beswas in a candidate singles, Amapura Kangarangmak, Delhi the Anna Tungrabane. State Minister N. Biren Singh, Amsu BJP Manipur in charge Dr. Sabit Fatra, Anisunga Sinungtel, Guwahati, via Delhi Gitamag Impaltado Kre, Magoina, Guwahati the Manipur in charge Dr. Sabit Fatra, Anisu Asinungtel, Guwahati, Delhi Gitamag Impaltado Kre. Magoina Guwahati de Laidingate Neda Northeast Democratic Alliance ki Chairman Su Oiba, Assam ki Minister Hemanta Biswa Sarma Guna Basuyai Aire. Friends na Fangba Paugikun Amagi Matungina Manipur Dagi, Pukiva BJP ki candidate Singiles Adu Party ki CEC, Central Election Committee da Potokuna Kanaraba Matung January Kuntaru Pauki Manunda, Han Batankaki in a single Tava Mirep Sinkimami Lautok Narabasem Sagane. Nedagi Chairman Hemanta Biswa Sarma Su January Kuntarukta, Manipur da Lagla Mirep Singi, Maming Lautok Labayai Aire. Ngarang Fam Kiba BJP ki Election Ticket Committee Kimi from Udulan Tenting Candidate. Yamba constituency sing ki wena mi ahum song kara. Yamdabana mi ani list sem dan po kibane, Mirep Epi of a missing list. Asi BJP na Funkiva Sarvet report ka loina the Kumna Kanara Matunda. Parliamentary vote na laptop kani aire.
Republic Day ki thoram rehearsal gamari lenana chathok chasenda ahongba leiragani. January kuntaruk da pangthok kadoriba humpudra humdoi suba Republic Day celebration gamari lenana. Thoram asigi full rehearsal January kunmari ki epung tare da pangthok lagani. Sahi asigi Republic Day thoram mafung phana pangthok na bagi damak siam sabal loi khibaga loinana. Bihai facing amsang thoram asi yauna bagi invite panglaba. Loinana Home Department issue tawba car pass paibasing khaktam changadaba mafum sing Fongdokkhre. NS2 Krishna Premi All Farm Kaisampatagi Khwaramban Bazar Maharani Thongdagi Dukan Thong Oripo Kangsuk Road ki Oina Babu Thongdagi Flyover Khoya Thongdagi North AOC Amsang Sinjamai Thongdagi Kanglagi Noksuk Thangba Kya Damasong Kaisampat Thong Thawbuda Arban Bising Asida Ayaba Firaga Gari Sing Natana Atopa Gari Sing Epung Taruk Makai Dagi Nipan Phobo Chang Bayaroi Karpa Sazaw Daba Gari Sing Ariba Mafam Sing Asida Ki Thai Doctor Satan Gani Indo Varma Road Lakba Gari Sing Sinjamai Thong Amasung Thomfu Thong Landuna Kongba Makerum the Chatpaka Loina Palace Compound the Kanga the Bene. My infant Lambiki when the Kaisampa Junction Yautana Anadagi Krishna Das, well from the Kampagolina, me half of the Kumtanbaki Tabak with the Vene. Atova from Sing the Chatkadabuk wherever the Nintemsa Karuna Dragana Kagam Pali wrote the Taito to the Chatkadavane. National Average 37 Giwena Awang Rom the Karum the Chatkadabakari Sing. Singbayro Kongnak Ani Karataki Kumalampak Bus Darwins the Chatkadavane. NPP ki mirip oigeda basing ngasi lautok lagani manifesto phong lagani Manipur Legislative Assembly ki mikal da National People's Party NPP ki mirip oigeda basing ki mik lautok na basem saba loigre loina na party sig election manifesto su phong lagani party sig masen chatba amana phong thura ki bida election manifesto lautok na basem saba loire an ba face ki ona party sig ticket da mirip oigeda ba music ki mik lautok lagani yamrabada assembly constituency tara da mirip oigeda basing ki mik hai lautok na basem saba loire Pawase ki matungina NPP ki ticket pi ke dabasing ki ming mangjok da lautok na basem saram bane party se ki national president party se ki state president Conrad ke party se ki national president Conrad ke sangba ngasi Manipur da lautok na party asi hanba face ki lets ngasi lautok na basem saram ki bani adomoina mak ma COVID-19 positive orapna baram orga Manipur da lakna na bathorang tarum badu yai to ki bane Makadarakpa atopa pau amadana US ki lin chama kun manga leiba yum amada miwi ama siramle US ki Maryland da leiba Charles County 49 koba miwi mam haki mayum manung da sidon leramba thengna kre US ki police na asiba chang do lokthok matam da mahaki jum manung da Semting Cobra amasung Black Mambas makal ke tongan ba akan ba mahusen ba lin chama kun manga suleramba thengna ki are Washington ki NBC na piba report amki matungina Miyos na okay bajum sakay sa namit ki ahingda mahakil jumlo na basing tanan na bakana laurang ke. Matuki matung da mahakil jumlo na basing da Fongdokkhre pada nabit adukin nongalak pa amadhe. Matangkin namita sunu pa adu uba fangkide maramado na makoy na check taon na basangsin ke. Jumlo na basing adu na mahakil mayum da sangsin pa matam dati na fagyan tatan na laymay tagtatado lirang bateng na ki ay na fagdam lam ke. Matung da pada police amadi fair official sing jum adu da thongla ke makoy na sangsin ki pa matam da miyo adu siramle adu ka. Magi aku beda tongan ba makal gi mahu pubalin chama kun mangana jom sindur lai rambathe na ke makhoi sing adu gi manung da fut tara mari sang ba yellow varmis pythol su yarong ke aire police na pi ba pau gi matung ina mafam adu da kari kamba makal amata gi aran ba thodok sing thoke ba gi hodam phangde asi ba miyo adu gi haksang chief medical officer produktuna baldi for the postmortem tawna ba khosina ki aire kristan lening nam du chatlu abata gi matom da sija ki binapi masa high court na aroi ba matham bang pangthok na ba khanan kre Aina zada pemongda kelas 12 te tamlibi mahiroi nabi masa amma banam dana Kristan lening salo aina namfuda air bagi damak masa matam da sijak rabi nabi masa adugi haksang lerun chanana ba Madurai VS ki madras ai ko na laiki rabi nabi masa adugi mama pada khangan kre sahi tarit tara ka tarit tangari bi nabi masa adugi mari mata singna maki asi haksang adu lau ai ba yatana mana tamlibi school amazon hostel adugi meyokta Mangwanda namfuda Kristan lening salalu ai ke ba music ma thakta chaba action lakhulu ai pagi demand tawdun lakhi bane thawdu gasu ki matang da mairoi nabi masa asi ki mapana Madurai branch ke Madras ai court file petition ama tawduna misi asi ki matang da file ba case ado CID da khusinana ba se thaki ba laikhar bane Zerol du fanglaba phatung da Madurai ki jasna Thairuka tu pali ki flash da case asi ki matang da makata na thijinana ba order fi ki ba laikhre Matung da pada nabi masa asiki mafa veterinary asina ri afil amuhana torok pada Madurai ki jas GR Swami ne athanna petition adaba haksin haluduna ngasi tawdo gadu ki matang da athu pada thapak pai khana pa thorang lakot kre makhatara jas aduna nabi masa aduki
Haksang adu makoi mama papa na lausilaka aroiba mathok mangam pangthokna papak pigre. Napi masa asina sidriki mangde school management na mahakpunam na Kristan itida owner ba thabak thorom singi video recording se social media da thagat khiba kya ado madurai gi jasna su not tawke thawthok asigi mari lenana tenjur superintendent of police na phongtora kibada asiguma thabak thorom sing asigi video lokhiba miyo sing adu fadana makoi gi mathakta thabak lokatkani ana phongdokhe Laikitrapa napi masa adu ki haksang adu hanana tenjur medical college ki forensic doctor singna postmortem tawkiba laikre postmortem के report matung ida napi masa adu da sexual harassment pi kebagi wafam laite marmadana makhatana re examination tawbaki mathau tadre airake marmadana anga asigi mama pa napi masa asigi haksan buloksen na ba ko apel tawke makhatana just na phongdo kibada napi masa asigi haksang asi maki mayum fawo funar bagi tawtang adu lenga na logada bani adu ga police na su kesa si nengdaw ga fawo gi manung da loisen na ba amadi makoina makut tingin dara ba su khangan ke Delimitation aure Jammu and Kashmir da Mikhal Thuna Pangthok lagani Amit Shah. Jammu and Kashmir da delimitation process aure Mikhal Athu matam da Pangthok lagani Aina Union Home Minister Amit Shah na thang churmeta Fongdokkhre. Jammu and Kashmir ki district Good Governance Index Barswell when launch tawagi tharum da wangang laduna. Union Minister na haiki delimitation aure atuna Mikhal Thuna Pangthok lagani. Jammu and Kashmir da mahausa gi fim anjilak baga statehood amogana firagani Aina ayangna. Lok Sabha da thasa bapi khrabani Amit Shah na Jammu and Kashmir ki lusing ba kya bo propaganda kya sandok pagi damakta sai thangki amsung akoina thawanga do political ki kudong sabha khara phangna da bagi damakta chathari bani aike manai ki lusing ba kya aran ba propaganda kya sandok tu na lairi lupa crore kya ki investment Jammu and Kashmir da lakle tourism su lakli amrom da makoina political ki oiba kudong sabha khara ki damakta propaganda sandok tu na lairi grassroots level jawraba democracy ki phibam laiba dagi Makoina summa propaganda sandok pani naharon sina makoi ki wafam sing taroi da bane Andhra Pradesh ki Chief Minister Jagan hatkani hana kihnba Naha ama fakhre Twitter post ki khudang da Andhra Pradesh ki Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy bu hatkani hana kihan kibagi damak Naha ama fare and state police na Fongdokkhre CID Cyber crime kuhing Andhra Pradesh ki Raj Mahendra Bram da leiba Rajam Palem Fani kauba Naha asi fakhibane Mahadrapata sales representative am oina thabak tawbane CID Cyber crime ki superintendent of police GR Radhika na permission na phongdor khibada accuse asi kemukta tharakhiba complaint amada yempham warga case ama register tawre complaint adu accuse asi na January 13 ta thagat khiba tweet ama kamari lainai fake Twitter handle kanafai sin haduna magna chief minister bo thawai usitaba tweet kya paringna na thagat ke tweeting adu ki manung dam hagna masabak human bomb ama warga chief minister harkani ani kian ke State Jagan Seva Dalgi Vice President Malyam Srikanthana Taukiba complaint Amada Jampam Oraga. January Taraga Director Tirupati Police na IVC Amasung IV Eki Tawan ba section Singi Makata Masakang Daba Miyoi Amaki Mayuta case Ama register Tauke. Makatarakba Atupa Manipur ki pau Makatanga. Mauna Ama Mangkre. Ai ise Namoizam Ngantoi Sahi Kuntraga Homdoi Asi Aukiba January tang tara isingani kuni thoi ingi ayopong tare taba adwai dagi jom dagi thabak amazat kani aina thokraga ngasi foba mafam khang thamang kre makusu gawi mamai koida nai fut mari inchini falo wange mangna yum dagi thokiba matamda fanik amuba maset khi aduga suni angoba ama yan khi kana gumana mahakpa thengna birabadi mawwa ingonda natraga manak nakfa police station da paw bibiyo namoijam nawwa midai son of late in Helen B. Whitehall Lifeok B. Police Station Thawan. Contact number 961-2487-477. Aribada content singa sigi maru iba pau khara asiba pau dam jariba. Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiriba punamak pathaga sari channel asina tumda kanarabadi subscribe to be subscribe to be like and share to su kawi kan punamak po amukhana thaga sari.